Uhlaleleni ungangeni le channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVukisima Vusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Namhlanje sikuphatheleke laphana ungizwe umfoka Mchunu laphana wengane zakwethu. Inkulumo yakhe lapho khona ade ekhuluma laphana emcimbini we-EFF izolo ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzuvulwa ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Ke sikudedelele iclip uze ukuthi belithini ichunu ke laphana wengane zakwethu, ungazuthi uzwe ngathi ke laphana wengane zakwethu. Uma nje mina ngiboshiwe nangisophunguza ngokusenkantolo anginendebe ngoba ngiyazi abangibophile ukuthetha abawasi iqiniso abalasi bagcina uthunge babo kodwa manje siyashipha thina ayithane indlela nje bonga i-EFF votela Angihlele mine park, ngithula nomfazi